Maksatı tırnağın metninin negizli mazmunusunu, axbaratın, özeklerinin anıqtau. Natice'de aşağımızda özünü yazamız. Kazanın biri, sınıf dolusu, bir mesut bir kısmını onları yazamız. Sürekli sinonim tavasıyla. Ya sinonim. Takdır. Çocuk koy takdır. Sütba. Uruş koyma. Kımatır. Takdır. Duruz. Mağdır. Çaldan. Ötürü köteceksin. Fındır. Запомни, это булгар. Булгар, қараңдар. Тағдыр, өмір, дүние, жалған, өтірік, сындыр, аяқта деген сөз. Бұлдыр, бұлыңғыр, сенімсіз. Дәптеге жазып қойыңыз. Жазып, кейін оны қорғаймыз. Екінің уақытын деп. Amina. Ömür, hasır, batır, dünya, жылдар. Жақсы. Екінші топ. Ғасыр тобы. Әперем. Абай Құнанбаев кім? Кім айтар ма? Абай Құнанбаев. Амина. Ақын, жазушы, аудармашы. Нешінші жыл туған? Өте жақсы. Енді оның қандай шығармалары бар? Кім айтар? Өте жақсы. Қазір осы сағаттың шығалы қолданғанын білмесін ме? Хәмеше өмір өтпек ол интернет бір минут бір кісінің өміріне ұқсас
Birinchi taqsimotni yazing. O'lik matni bo'yicha berilgan so'zlarni so'z spesiga saytis tuzinglar. Hozir men sizga o'rgataman. Do'stlikni sendir saytis qilib, keyin daftarga yoza olamiz. Vaqt to'g'ri. Kim sayfa aytadimi? Birazdan umr taqdir. Aha, umr taqdir. Saatni qo'llanadi, saatni qo'llanadi. O'ylashasiz? Saytis o'xshash. Aha. O'qitdi, siyana. Durust, ma'lum. O'ylashasiz. Keling. Umr taqdir, saytis o'xshash. Aha. Avval qo'llanadi, saatni qo'llanadi. Okumada tiraşı ilk satın yazalım. Konuşalım. Yazalım. Diyalog okuyacağız. Okuyunuz. İki okuşalar da okuyun. Kim okuyacak? Sardar men? İki adamı diyalog. Sen kim? Çıkanlar nereye Sardar? Ko'riniz, gaz beraman. Buncha daim sizga tek qarab shilib, o'rdaysizlar. 3 yil bo'ladi, 3 yil. Vaqt önemli bilmesin, ben işini anlamadım. Valla, vakit yok kumar kazına. Onun zaman sonra kelim devam versinler. Ayda senin günümüzü dostlarına dürüst bol çıktı mı? Vakit altından kıymat degan söz rost bo'l. Qo'yimda shu vaqt ko'p bo'l. O'yin aylanadigan O'sha sabahda sabahlarında ne olardı? Ne olardı? Sabahlarında sana ne olar? Ondan yakın oldu. Sabahtan kadar eski aldın.
Ne üçün? Sabahta özüne unadı mı? Nemesi ne unadı? Son cezasını. Kelimesi. Medeniyetin belgesi. Ömür boyu asıl болады. Yoksa keyin sabahta güç olsun. 7-ші тапсырманы мәтіндегі қойып әріппен берілген сөздердің мағынасын түсіндіреміз. Осы сөздерді пайдаланып, шағын мәтін құрап келесіңдер. Тарапта маған бересіңдер. Түсіндер ме? Болдар ма? Biz nemi öğrendik? Amina? Жақсы. Бағаға öğrendik. Tamam. Өте жақсы. Енді уақытты пайдалану керек. Өте жақсы. Молодцы. Кім үйретті? Өте жақсы. Динара. Тиканье для время, отрезок времени, тиянақ жоқ, непостоянен, болды, мутно, урлау, воровать, заман, эпоха. Повторяем. Шхылдау. Тиканье, отрезок времени, өте жақсы. Енді мен қазір сіздерге топтың жұмысын бағалау қағидатын беремін. Әр топ өз-өзін бағалайды. Фамилия жазып, жауап беретін